Tili mai po kala me le 685 morning show ile nei foi vai ngo le tai au ile mai mo mal fa fonga le tatu tunu ile ngata I samo nei ia mai se foi so samo lo mai mo mai ia fa talo fa tu le wall por kala me tatu so ia tonga me ia po o tau tolono tau le ave nai America Samoa wa le sai malanga tau ni America Samoa mai le uso o le uso pe ia lai fo malanga nei ia sa malanga na po okay tau tonga fo I mali sailinga Karo 5. Ioi, sailinga tong stinga mono nga sangas. America po New Zealand. America. Ia. Talo fai. Talo fo I mo le uso. Ia ole tasili na wall por kalame sa mo sala fai. Ia. Ai meta utia fo ilo na ia songa ma le tulanga wai ai pisi nisi o I America Samoa e moni ao le pe fa fo ma pula te su ai nei au nas alai le lei tulanga maulunga o ia. Ala te mana tuale. Le fo le vai nga fo le o le tamo faina ia le tai fo sai ia le tatu tunu sunga tule. Me fo le tamo faina ia oi fa fo business. Ale ngalo ia. O le pisinisi le accountant na su ampaunga. E le la America Samoa sa aso. Ia, la ia sta mai la. Ola ia o milion ngai kukuida ali ngasa. Ia, oi so alo e mankua foi ia papasalapu. Sa o salapu. Fai ia se finga unha fe ia mankua foi la ngala ngo su ole accounting. Ia wa ngala ia. Aku le invoice. Te yo le mele famtala e unasa. La fusuanga fo le mane. Ia. E matola wa ulu se no foi au ta folongo ma. Ia sa wa sala pu ia fai nei tale o lo foi sala pu da fu Ia matola e va ai atu I lau yan fata e valu lau nei king fata. Ia. Ia ona. Le fusu ma onasa. Ia onasa. E se lau. Ia. E sa ora o sala pu fai mai ka lo fai a o nasa. Ka lo far ke minga mo mai lo puso ki kom. Ia nga sa wa tank. Ka ngor ke kusinga ave ia tavu ima matolu vai ngale fa salonga fa mai le malo le oneki. Ai le foi el puso, Le foi el puso aga ma ko puso aga pa uneki. Na flora ki vai ngale la ko yo so kuna sa ya neki ya al meia na flora neki yo po se neki. Ia oye la Lo que man ko es que lo folinga sa lo foli mai. E un maliwo inna. Justa. Ta le leia. Ai masalo le si vai ngata ua le tato fo I mai tau atu. Ole pisio campaign po o tulanga fo le o fato sino le palo ta America Samoa. Kau kia. Wa fa ia November. Fa November. Ia mo ia tato I nei palo ta. E pe e fako vevesia po laka po salo po le fa por kol masinga. O kama e fa fo le fa ki vai ki America e wa halu fo campaign de Trump ia America Samoa kwa fa ia November le halu la so. Kello le coupe ke le coupe fa ia campaign. Fa ia campaign. Al me manga ia la ka mai ka we fa ia campaign. E le ku fanga in coupe ka ka palo. Ia just me fa ia campaign pe o advertisement fongo ngi me ai. E ke le ai ko nga me nga fa pe avese tu pitangata. Ia fo io le. Ola le winga la o saunanga. Ole mena le tu e una salpalo. Ia o ale se coupe ve ia fa. Oye, mi palo E ora nga play clean. Ia. La fa ia una salta la oile. Na ruo se palo ka. Wa kusingi wa ingoa ile. Sa ia na sam sala. Alu fa fia de ku. Na chara kusa sala pu ai nga alu e make lang palo. E o me for palo ka alu vale de insil. E foi make. No pon me venga nga alu nas. E mo ko palo ka ave kus. Ia. Ave kusi kampangi. Mai se swang. Mai se swang kai pe ia kalanga o ala leon ngi. I wai o ke longor capitole manga o mio ngi pu nga me por se la wafi. Ia. O ke longa lo ke wa ku ngai sio client sio lo wa makang sen kong kala ki ale ri amakang le kwa kala. Ole wa makanga nga o ya ku invoice ni kai. La noche.
Patalo vatu na yo tātou tangata o lo o ngā lulu e Stakis Amerika Samoa. So alo. Le sauninga le ana fai I Amerika Samoa le aso luo, le aso sa. Ha fai ngā le steika mala imi. Mapsanga mala imi. Mana ia o le sauninga. Fastai a fata. Tātou konsula. Ia matua o fata le saua ma le so ai ngā system le fafo I New Zealand, Australia. Matua e celebrate te tātou tangata I fafo le aso tuto tas. E te so le me taun fai. Amerika Samoa, ele I kupu asa mea mo whapea. Le ala ko fai ala le loku mua le anga fai I oka whakumuria. Loto tuto tasi tātou? Loko kuko kasia. Ai celebrate mo tātou tangata lai. Mana ia. Iwa ai fo ilale o fai pese Stakis le sa pese ai lako nampa le atua mamana ai. Kai fai aku funga ma sunga atu funga ma la ma pulenga Stakis. Ia wai le asa se tātou ele ia ngā Stakis. Chao le le ia. Fikai e. Chao le le ia. Isa ili ngā māloa tātou mātuam tu asa o fo I whai ngā ruenga I o le o tupunga I fo aia. To a tele fo I o. O tangatu tuila peila o le main speaker I laso le sunga le sentoa ia manga lei longi o manga ia. E se le feeling o launga ko inga. E se le feeling. E se le feeling. Wa feeling o launga. Wa feeling o launga ko inga manga lei wale o le testimony le ko inga. So he was like the last minute speaker o fata I mean o wole ava ngole fianga ko vang. A launga la manga lei sa fa mkala me manga lei o ia. E leo se upot. O ia ko kuila le rola pala la me la faile. I le loko. Ia ke ukoe kala lo ngafar ko inga. Kala lo malanga no kamango mai kasi iwa fast fulu. Ngofo aku malong ki ngar kasi iwa fa lua ar kenge sa mengo so ki ai. Safak. Isa fak. Ia me ramar ko inga. Ia ngala ku mai mo mai. O lo polu ma yo iar ka ngakar. Ar manga yo langa o fa soa. Lo inga ngar kala very moving, touching, inspiring. Le ole nganga sa ili malo mai le makiva. O malu fa misionga. Ko fo I mai alu le aunga fo I mai ro. Ma lo fa mangu inga pule le pache. Amerika Samoa. Pule pache la kukuila. Wow. E me la asausion ki nga nge. Ola kama la wa pule. Le pache. Le pache le kukuila. Ia uma ho inga pule ko inga pache pule tresra. Ke o kupea kukuila. No ia le la si lange fo I fonga tanga kele fa ia fa so kama ia. Mo le vanga kongo la mala mala le. O le vang sa ili malo. Le vang sa ili malo. Ia me asausion ki nga nge ke mvinga le expire ID. Ia ngala kula il mala vale le ka ofi mangwe. Ia Eta se kala long ki nga me. Ko o lunga la kamala e pule kupea. Kuila ni fa kwa. Al ia ko ai lunga la le sen manga ia fa so ko inga. Fa so fa le ka kanga ka Stakis maka kanga ka umala ka fa nga luenga I kukuila ke lo ka ko nga ma war siaki le usuro le siaso o ko ke mo nga kangi o di mama e sa I malo pa ka ko ai nga ia nga ia foi fa me ko inga e ho foi ka ko ai nga le sa mo sa va mo fo me nga wo lo fa lo dis nga fa mo e kwa ele ke le lo fa wala ia e nga ia le fa so nga ar ko inga manga le e sel manga ia nga so male au fai pese fo I man o foi le la unga fa le nganga le fikus fo sunga au pa au o kalmanga ia so ama ia afka ia fata ia fata male foi nga e fo fai ka ko loku mo ia pe longa la ua ma recognize sai fo I ma ona ka kanga la yo tele tatu tangata ia whainga ruenga Stakis tangata tunia Samoa o lesia o masalo le whawhitauli ala ia I ngai whia ngai mana tatu tangata o nofoanga ma ai ngai ngofo ai ia talua I nei ala le na walu ai le malanga talua I Amerika Samoa o le ana sao no se tasi o whaurulunga pe ia o le vaenga na le la anga ia Amerika Samoa le vena o mai tau atu na tala no ina le fono fo le la ato Samoa o le la anga il Stakis Samoa e fauni fale ta pena ia le fanua ma fale vo ia ena ia no foi tangate o tu nei wa o fa vitauli le mo nei masalo le foi si le fiel to tele da tangata e ke lua kuingei e ngofolo anti polo anko ia man tu le tele watu tsa ili manuia mai molo ai ngai nei
ia tasi lua vai aso la le lei tolu vai aso a matana tapelo anko malo anti le Amerika Samoa lo siaki ma walo le la ile le mele wal bakulol ko mumu ngai wale manga ya lo le la forma se kupe a vidia ku le forma se kupe ia pela o le fa ina ina tatu ainga foi le Amerika Samoa ai atau no le vaenga le housing le la fa ingel stakis ol kwa manga ya na ya manga ya congratulate for ile sunga salama le fatu ya sita io tasina company siva lawa i tono Amerika Samoa tai foi nga sa ile malo le foi na lon san na file le fotu le tu ai le wa le wali la tu no algo nga foi fina foi ya tu fina ya sita ma sunga salama o le tupere Amerika Samoa ia per melna wa ele lo plan mela alu mama wa oi New Zealand e malulu ko mama ko mama ia le que so tu lava na los full minutes wala le rator kupe o kupe americane mo oi o le mainland mo fo ele suia ele fa pe sa mar kupe mai o America fa liwe o va sa mar kupe ku la fa liwe ki ya foi la utala le masane tani mai pe wala watu malanga ini Amerika Samoa sa we wala se tupe fa mai ma tu foi la te wala account to tu wa pe on menna se fait foreign exchange loss ko ku ma ku pe yo wa kala unha foi o ma ko se ala pe o sa le yari so e pio asola e pia malanga foi le fiunga ya sua ke mi foi o la fu se malanga ya foi me lai wala me foi io sua o foi lá e pia faz breakfast ma eu mo foi ko família ko passes au pela o suinga foda o vai ku ya sua pia uma mo se breakfast ko não vai pegar e eu aku se ko fai akulas pa fa me man ko foi o ferro e macar foi mas cash ya la suinga na le wine ko ingi cash le ko ingi cash cara le cara ya o saina la le ingi card o telefone no le swipe va perché il phone immo ese lo langi le o kakoia o se fei fo ya tanga kai kupi ya ora me fa breakfast ko va comer kupi alma poupa ya usus ka ko pese mo ave okay no la ka o mea o por pese era pese mai male wali io Jaima mai foi ma fritz okay no taro pese nei a fai fo si le fiele tunu taro pese mai ai memorielo fa nga mo se auto sango ave le asu na fa capella ka ko pese nga wole ngale wo Paulele o le ukulele ri kusa o kiki umal po fat paki la pepese era ku muri sko inga farongo mai sua ese se di da kwa ke ida foi pese al foi marca malo e pa war me o gan ko via le ukulele o le ang sa nya su e ko ka foi pese le ukulele al que mira fel marolonga era kusu oi ko le fe ia la kamel ko ma di se con ele o saurosu a fale ngaro le wo ya o sultano pese mo ave se ver machangi la o ro uma opori ka ko pese e ko por pese nga vol me voi le sa wala mo kanga ka ko alwe do ia mon mga lo fo ia sunga mutalo mausili ka ko so uma lava le sa ka winga fo ia ka ko ka inga vele ka mon kinyo po ka ngofo ia ya olo ska yo ese ko kula i me ole asosilia kam ko ya vele ia mai se ol ples kinga le fionga tupa ia yo e wa pe o le mamafa nga o la simple skinny to pa ya to yo wa ale ya le lida yo machangi uangi malie pei ole tala olo ua ile laungua
tolu sama E mai ni wela na ula le pua tau no la leile na wai loa ai oe ya Samoa ele ngalo a veleile anganga Will se lau tau sanga awe. Io fa malulu atu pe ava pe leo. Te tau i le ukulele man. Ia ai tau mo whainga ina ia moli toi lo whaanga moli se lau tau sanga awe le so. Ia tātou anga isi na whawewhianga nei a toi taliu mai ia ona whaawaura le tāro poklame ia nai minute lo toi whaamamo le tāo leiva. Ia ona taulunga le pokalame le 685 morning show o le roi pokalame le tātou le tio le 685 radio ia mai i Samoa nei.